الباب السابع دمبغال جيدي دبانغال باب كو دمبغال يوتنغال ان آداب قضاء الحاجة نيدي في هنتغال حاجو نغط كومبورتور تكا هرغو. الحديث الخامس وسبعون 75 حديث 85 حديث كابان جيتي جوي جوابه عن أنس يتم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وما كان لاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء سبنات دك هرغو بريميتا وضع خاتمه بيتي هرون دار مبنم بوالنا كياس كفيون هلالي أنكدي كيا إتو باغري ماندي سناتا كباي وني كامبي كباي إترتاني كباي inde mabbe nden e inde Allah nden hino nyanya e mayre Muhammadur Rasulullah dum hino winda e mayre ko andi ngolen haray wadugol hurundare dum ko jeya dum e diina nelaado kambe be wada ton be wattino hurundare ko jeya dum e labinor dum ka islam didi on ko andi ngolen kala hunde ka inde Allah windi e mum duwa kanatude ka hurgo ko onon non ka sa'i meden do hande do yi'oto goddo no naati da ka hurgo e téléphone tawata sonori on ko Qur'an ma sonori on ko gimi islam di inde Allah woni e mudum nanon dum hino sona ka nder Qur'an ka nder hurgo ne laado ka inde inde Allah windi woni num be naati da tay mum dulle dun jangata ton wowla enen no iden yaadude ko wowlata inde Allah den tigri ma Qur'an har den tigi ka nder kurlo hurgo goddo sona nodda en ton dum sona ton dum no heewi ko wadata e hurgoji hara jamaa yo wattu ile dum Allah dali wa ma huwa bil hazl de Qur'anare wana fijirtende ni wallahi watte yile mu akhrajahu al arba'atu wa huwa ma'lulun wa hadithun ko mardo ella seda wa anhu yatama makko kanko Anas radiyallahu ta'ala anhu qala kana latiki annabiyyu annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al khalas binatu daka hurgo qala be makay dum do taw Allahumma ya an Allah inni min a'udhu bika min mulurima min al khubuthi imorde shaytanuji sobudi gorkoji din wal khaba'iti saytanuji subuɗi debboji ɗin akhrajahu sab'a ko jeɗɗo ɓen filli hadise o ɗi saytanuji subuɗi ɗo ɗiɗo kanje ka nder hurgo ɗi hoɗata e ka ñooge ɗen hibbeteɗon ɗiɗo kala ka salte woni ko ɗum ɗi hoɗata haray kala mo duumotako e janngugol o hadise sinata ka hurgo ko ɓuri kon saytanuji ɗin nanngaymo ma nanga ɓiɓɓe makko ma ɓeygure makko haray ko en watti lemu janngugol o du'a nafooreji buyna ton gogo a ñentini sunna nelaɗo ɗiɗi a waɗi dewal Allah yoɓirte baraji koni mum kon tati sabu ko wolɗa ɗum ɗo kon a dandete saytanuji wonɗi ɗin ka nder hurgo ton aray ko en watti ile mum wa anhu yettama e makko kanko Anas toujours radiallahu taala anhu qala amake kana laatiki rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yadkhulul khalahi ɓe natayno ka hurgo fa hamilu mi rondo ko kanko Anas woni mako de ne laaɗo laatike no naatayno ka hurgo fa hamilu mi rondo anamin wa gulamun e payko ngo nahawi wa uku wano mi wayini ne rondo idawa tan sako min ma in immorde ndiyan ne laaɗo wa anaza tan e tuggordu maɓɓe ɗum fa yettanji ɓe laɓɓinora bil ma e ndiyan ɗam muttafaqun alayhi ɗon andi en feƴƴino to ka fuɗɗode inde Anas bun Malik ɗen andi ko kurkadu makko ɓeɗo ɓe yaadayno e nelaaɗo ha ka takko ka nelaaɗo huntataju ɗon ɓe jogo tuggordu nelaaɗo ɗum e saku ndiyan nelaaɗo kun nelaaɗo hun seeno huntaju mum o laɓɓinora ndiyan sento ko andingol en haray laɓɓinoragol ndiyan ɗam ɓuuri moƴƴude laɓɓinoragol kaydiji e laɓɓinorgol kaaƴe ka hurgotum yalta rawaɗal ndiyan wa anil Mughirati ƴettama e Mughira bun Shu'ba radiyallahu ta'ala anhu qala o wi qala li wi'anilan ma kanilan rasulullahi nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam khudil idawa jogo saku ndiyan kun ko andi ngol en laaɗo yoɓorayno ndiyan ka hurgo yawgol bawla ma yahugol hurgo yaada e kaydi ma yaada e haako ma ronka yaadude hunde mum wona gikko julɗo noon musidɓe julɓe reno ɗen e ɗum fantalaka kanko ne laaɗo o seeni o yehi ɓawo jonnilan saku ndiyan kum ɓe hatta ta wara anni ha ɓe mutitoyi e am pew tawi mi sutaki ɓe sutakila faqada haajatahu ɓe huntino haaji maɓɓe on ton muttafaqun alayhi o andi ngol en si goɗɗo no huntude haaju o duwaka wonde ka yimɓe ɓe yiyatamo ɗon maaka kanko o yiyata yimɓe ɓen koyo yaw o suuɗo ara o sutaki goɗɗo sutaki mo ko ɗum noon faamu ɗen yo ɗiɗo naatu e nder hurgo salligo oɗa no suti awra oɗa oɗa no suti awra oɗa haray ɗum ko hunde musibare noon ko hunde nde wattake noon haray hay ka galleli men eto ɗen hurgoji ɗin si tawi leydi ndin hino wawa en permettude terrain on no yaaji seeɗa
wota jaɓu wadde hurgo ngon ka tande si wona ɗum mo naati ka nder hurgo en yiyatamo so won mbi bafal ngal kono golle ko watta nder ton kon fof en nanay donc le wonɗo ka hurgo koye taw hara en yiyatamo en nanata e to makko aray ko ɗum noon ɓuri laɓede wa abi hurairata radiallahu taala anhu qala qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ne laaɗo maki ittaqullah inayni reene rente e huɗirɗe ɗen ɗiɗi kon ɗum woni ɗen huɗirɗe ɗiɗi mi mana alladi ko on neɗɗo yatahalla yahuɗo weddi hunti haaju fi tariqi nas ka laawol yimɓe ɓen kañum ɓe rewata ɗon yahuɗo tunnini ɗon foti ko o yaw o jooɗi ɗon o waɗi soɓe on foti o waɗi soɓe on nokkugo ari o feeri ka laawol feere o ala oɗo yimɓe ɓen huɗaymo mono yaade ka laawol kala tawɗo soɓeeri ma yaaɓi soɓeeri ma soɓeeri luuɓimo oɗo o huɗay waɗɗo ɗum ɗon on ko so huɗiray hundukon ma so huɗiray ɓernde nden aw fi zillim ma ka ɗowɗe maɓɓe yawgol yaha waɗa soɓe ɓe mana e ley ɗuuɗi ka yimɓe ɓen jottoɗon ne laaɗo maki ɗe huɗirɗe ɗo ɗiɗi rene e majje ko anndingol en goɗɗo duwaka huntude haaju e ɗowɗi e ley ɗuuɗi leggal wongal e binde laawol goɗɗo duwaka huntude haaju e laawol duwaka huntude haaju nokku goo waɗa ɗum kadi e poore mum feroka laawi e musidɓe julɓe enen lagine ñawore men tiiɗoyay ñande dargal ko finayi ɗen toñidiri hiɗen lorridiri jeno woni huntude haajumi e poore sakoye ya fero ɗum e leytaaɓe yimɓe ka yeeyata e dambugal butikaji yimɓe ɓa enen julaaɓe ɓen ma enen wuruduɓe julaaɓe ɗen anndi julaaɓe ɓen ko rondi kon e probléme ji ya liɓa ɗum e dambugal goɗɗo woɓɓe no yaha tawata ila bimbi ha e nefere ha e disere haray ɓe lootude dambugal boutique maɓɓe si ɓe wawa uddutude place maɓɓe o ma tabal maɓɓe ngal haray watten yiile ɗum ma ya fere ka tarawooje pine auto e pine moto ji ñalla ñakkutude ɗum caka cakanno yimɓe ɓen e nder ñallal ngal peetu awa haray oɗo o huɗama ko si o waɗɗo oɗo nokkowo ɗum ɗo ma yaaɓuɗo ɗum ɗo ko so o huɗiraymo hunduko ma sa huɗiraymo ɓernde nde laaɗo ma kewe reno e ɗi rawahu muslim wa zada abu dawuda ɓeydi an maade ko ƴetta e maade wal mouradu ko fanda wa lafzuhu konngol makko ngol kanko ne laaɗo wonde ko fanda kaɓe maake ɗon ittaqul malaina salasa rene e huɗirɗe ɗen tati albarisu ko yawɗo feeñi hunti haaju muɗum on filma waridi ka oogirɗe ko wiyete ka oogirɗe ko kala ka yimɓe ɓen ƴoogata ndiyam ma asata kange ma jaman ma boxit kala hunde dow ittetende ka leydi ta yimɓe ɓen fottay ɗo ma hay yahay ɓe asgol leydi raniri ni simple man fuuta fi ko meltira wota goɗɗo yaw hunta haaju mum ɗon wa gaari ati tarique e ka tumbo laawol wa zulli e ka ɗowɗe yimɓe ɓen mo yehi hunti haaju mum e ɗi nokkel tati haray oɗo huɗama ɗeɗo nokkeli tati haaju huntetake wali ahmadu ino ko ahmadan ibne abbas ko ƴetta abdoullah ibne abbas radiallahu taala anha awna kay ma in wo ma ka ɓulirde ndiyam ɓe mana ka caangol par ce que ɗon kadi fo yaha ƴooga wuppa ta goɗɗo kadi yaw ka caangol ɗon hunta haaju ɗon goɗɗo yaha ƴoogugol yareteɗan ko lowa ko londe makko o tawa so ɓeeri nder ton haray on tigi heɓay kuddi oɗo wo fii ma wo hino hadise ji ɗen ɗiɗi kala daafum lo ere kono hadise ji ɗen no selli ken ko gollitirteɗe wa akhraja tawarani imam tawarani hino yaltini annahay ha ɗore nde an qada il hajati fi huntugol haaju tahatal asjari l musmirati e ley koyɗe leɗɗe rimuɗe ɗen ɗon kadi no interdit sa wa diffatin naharil jaari e takko caangol ilaygol ɗiɗo nokkeli ɗiɗi kadi no jeeya e nokkeli haɗaɗi ɗin wota haaju hunta ley koyɗe leggal rimugal mi hayno mangoy no ɓendi ma leemu nehi ma piyahi ma bananahi ma cikoyi ma mboylehi mi wubba yawgol itta ɗum mi ñaama mi yaha mi tawa e soɓe hino e ley mum tawa alano mi ƴawra ma mi itta ɗum ha gayna yaha yana e binde soɓeeri ta mi wata ƴettude mi ñaama andi aray oɗo kadi lorrila donc haray ɗon o heɓay kuddi an ko somi huɗiraymo hunduko ma so tawi koko ɓernde anden sumata kon ko wana noon kadi wo ɓe maaki wota haaju hunte kadi ka binde ka sera caangol ilaygol ko fi on ɗum yollitoto e nder caangol ngol ilira naɓora serva yimɓe ɓen fof muɗum soɓe on serwa ha ɓelle ley toon fof aray ko wattugol yeeli min hadis ibnu oumar ko immorde hadise ibnu oumara bi sanadin daifin e tugorde lowde kono hadise on no selli wan jabiri ƴettama e jabiri radiallahu taala anhu yo allah subhanahu wa taala an welemo ɓaala o maaki ɓaala rasulullahi sallah sallam onde ne laaɗo allah o maaki ida tagawwata arrajulani si worɓe ɗiɗo hino waɗude soɓe si worɓe ɗiɗo no huntude haaju falyatawara yo wirnito
kullu wahidin goto kala min huma maɓɓe an soabi e ɗimmojo makko ta goɗɗo yuppu tuuba ma itta wudere mum ta goɗɗo ino sutimo wallahi ko sellata nde yiɗidirta awraji o ko jombedirɓe ɗiɗo hay siniraɓe ɗiɗo kafuɓe moodi sellataka oya yiyata awra oya on wona ferema ko hedditi kon goreɓe ɗiɗo jiwɓe ma goreɓe ɗiɗo sukaɓe sellataka lotoɗa sellataka goɗɗo yiyata awra oya on laaɗo maki si yimɓe ɗiɗo no huntude haaju yo goto kala e maɓɓe suuɗo oya wala yatahaddata wota ɓe yewtu kadi ha ɓe gayna fa inna allah yamɓutu himo monano ala dalika e dow waɗowo ɗum honɗum ittowo coñci mum ɗin hunta haaju ka yimɓe ɓe yiyatamo ma yewti dowo e goɗɗo no huntude haaju ɓeɗo allah hino monanoɓe yo allah dandu en heɓude mon e allah rawa ahmad wa sahaw ibnu sakan wa ibnu qittan wa huwa hadise on ma'lulun ko marɗo ella alhadise arba'ata wa tis'in e capanɗe jeenayi e nayaɓo wan abi qatada ta ƴettama e abi qatada radiallahu taala anhu qala o maki qala rasulullahi sallallah alih w sallam ne laaɗo maki la yamassanna ahadukum ta goɗɗo e mon memirdey dakarahu awra makko mbiyamini junngo makko ñaamo ngon wa huwa yabulu tawa himo bawlude waɗetake jogorgol junngo mum ñaamo ngon awra on daro cara caranno itta waɗa bawle e yeeso yimɓe jogora ñaamongol cigaretiwol e ko nanditata e mum junngo ñaamo jogortake kala ko tuuni ko nano ngon jogorte hollali noon ngoye cigaretiwol no selli ka nano ngon kañum jogorte cigaretiwol nanowo ñaamowo junngowo koyngal o cigaretiwol nayo jogue wona golle julɗe ko golle haɗumude noon komi addu tun yewtere e muɗum ayi ay goɗɗo ino jogori junngo ñaamo makko ngon ko tata no ñiddani hay nano ngon o jogora ɗum ñaamo ngo imo pooɗa imo fiima haray ko renagol ɗum ñaamira nano jogora laɓɓintinora ñaamo ko ɗum woni golle alyahuda e annasara golle majjiyanko aray ɗum waɗatake mono bawlude wota o jogor awra makko junngo makko ñaamo ngo wala yatamassaha wota o fittor kadi wota o laɓɓintinor minal halayi modde ka rugo biyamini e junngo makko ñaamo ngo ko wona noon kadi onon sonnaɓe bobohoy koye kadi si ɗon saƴƴude koye wota on saƴƴir koye juuɗe mo ñaame ɗen aray ko junngo nano ngon mari golle ɗum ɗum fof kala ko tuuni konko nano ngon naɓete e kadi wala yatanaffas fil inayi wota on tigi foof ka nder ndiyam mono yarde wota o foofu ka gobule mono longinde boobo ñiri ndin ko wuli wo wota wuttundi mono ñaamude kañum tigi ko wuli wo wota wuttu haray ɗum ɗo fof ko soɓe foofango ma ko foofata kon ka nder ndiyam ma ko wuttata ñaamete wulɗo on kon haray ɗum ko poson haray no wayi wasi ko bawle maɗe ma soɓe ma o ƴettuɗa liɓutuɗa e nder gobule mo yarata on par ce que ɗum ɗo ko ka nder soɓe tigi iwi hendu ndun kaka soɓe iwata reno ɗen nelaɗo ko docteur de docteur a kanko ni docteur ɓe ɓen fof kala ko addata ñaw kon hiɓe andi kamɓe ɓe ñawde te woni adi a nawnude wona tuma nawnuɗa yawɗa kala butani maɓɓe si ɓe ñawde kamɓe sa golletiri hadise a jeɗen ɓe ñawde te woni hara a nawnali muttafaqun alayhi wallahu li muslim wa an salmana radiallahu taala anhu qala o maki lagad nahana gom ɗi hadime rasulullahi nelaɗo allah sallah alih w sallam an nastaqbila al qiblata nde min fewtata ka qibla li gaitin si meɗen waɗude soɓe aw bawlin ma si meɗen bawlude mono jooɗade bawla ma mono jooɗade hunta haaju o duwaka fewtude qibla o duwaka huccude qibla ko yo accir qibla on ka nana makko ma ka ñaamo makko wa an nastanjiɓe haɗimen kadi nde men laɓɓinorta bil yamini junngo ñaamo ngo ñaamo ngol laɓɓinortake foti ko kaaƴe foti ko haako foti ko kayɗi foti ko ndiyam ko nano ngo aw nastanjima nde men laɓɓinoto mbiya ɗalla ko ɓuri fanɗude min salasati a hajarin kaaƴe tati siko kaaƴe fittorto ma haako ma kaydi on tigi nayo laɓɓintino nde wotere ko yo fittu go'o o fittir ɗiɗi o fitta tati ko ɓuri raɓɓuɗude o si laaɓali o waɗa joyi si laaɓali o waɗa jeeɗiɗi haray ko ɗum ɗon ɓuri laɓede aw an nastanji mande men laɓɓinorta biraji in jaañe aw azumin ma ƴee jaañe foti ko jaañe nayi foti ko jaañe dammi kala beebe kullu mummunte hun sellataka goɗɗo ƴetta ɗum ɗon laɓɓintinora ko wona noon ƴiyal kadi sellataka goɗɗo ƴetta laɓɓintinora rawahu muslim en yi o yay joni yeeso ko fi hadise yeeso joom ɓangina nayi en ko fi on ɗum waɗi si jaañe e ƴiye laɓɓintinotake en ala tafsiru de ɓa hadise mum no arde wali sabati hino kan jeeɗiɗoɓe ɓen min hadise abi ayyuba hadise ƴettaɗo e aba ayyuba al ansari nelaɗo maki la tastaqbilu qibla wata on fewte qibla on nde bi gaitin sihi ɗon huntude haaju aw bawlin ma si ɗon bawlude wala tastadbiruha wata on huccu kadi qibla walakin kono charriɓu fewte funnange aw garribu ma fewton hirnange on andi ko yimɓe madina ɓen haalana ɗum ɗo wona enen hoɗunoɓe madina ka o hadise ma ka ɗon
mo fewti ka nange fuɗata ɗon ma kange mutirta ɗon haɗa himo acci qibla on ka nano makko ma ka ñaamo makko. Enen ga noon ka funnange ko ɗon qibla on woni. Enen mo waɗay soɓe, enen mo huntay haaju, o nayo fewtu funnange, o nayo fewtu hirnange. So fewti funnange aɗa o fewti qibla, so fewti hirnange aɗa o hucci qibla. Qibla noon fewtetake mono huntude haaju, huccetake mono huntude haaju. Enen koyo en fewtu ka ɓeeɗa duwa ka fewtude ɗon, koyo en fewtir nano ma ñaamo. Amma ɓeeɗa si ɓe fewtiri nano haray ɓe hucci qibla, si ɓe fewtiri ñaamo ɓe fewtira qibla, ɓe madina ɓe en faami ka. Donc haray ko ɗum kala kadi moƴƴinowo dus foti ko dus publique kaw yoɓinta jama on ara, foti ko dus fi galle makko ɗen, foti ko dus inter madama ko en julɓe ekkitoɗen moƴƴinen po on fewtinirenmo haranaka qibla musidɓe julɓe gollitiren dina. Wan aishata ƴettama nene men aicha radiallahu taala anha anna nabiya wonde annabaji allah sallah sallam qala ɓe maki man atal ghaita kala arɗo huntugol haaju, kala arɗo ka hurgo falyastatir yo wirnito yimɓeɓe, wata goɗɗo daro, wata goɗɗo fewte e yimɓe ɓen waɗa bawle muɗum ɗen ma soɓe mum on tan waɗɗum ko hunde harmude kanude. Rawahu Abu Dawuda. Wa anha ƴettama e makko kanko nene Aisha anna nabiya wonde annabaji allah sallah sallam kana ɓe laatinoke ida haraja si ɓe yalti min alghaiti ɓe yiwi ka hurgo qala ɓe maka e gofranaka. O andi nanen ko janngunoɗen koko jangete kon si naate haɗa en janngal ko jangete kon si yalta wosi ɓe yalti ka hurgo ha ɓe gayni ɓe maka e gofranaka allah gaforanan allah yaafola mbimana ko bonniri hon ɗum woni ko bonna ɗo wona wasi aray ka nder hurgo hari ɓe ñu'ude goɗɗo ma e hiɓe jentade musique ma e hiɓe wadde hunde harmone ton. A wale goy gufranaka jomiraɓe gande go inni kon ɗum waɗi si tawi ɗo ko gufranaka ko ɓa ila ɓe naati ka hurgo ɓe yalti ɗum ɗo fof muɗum ari ɓe ala wadde askar ɓe ala juulude. Ibnu adama so woni seconde goto o jantaki inde allah o juulali o janggali o rewali allah haray ɗum ɗo yoni bonnere ko bonni allah ko fewta e allah o inna yo allah accammo saabu allah daali ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tasi on faaɓe ɗum ɗum holli jakkanelaɗo kamɓe si taynaka hurgo haray daiman hiɓe waɗude ko wiyete kon istighfar haray ɓe jantade inde allah. Wan abi mas'udin radiallahu taala anu qala o maki atan nabiyu annabaji allah sallama seniki alkhaita ka hurgo huntugol haaju fa warani ɓe yamirila ati woni yomi addanaɓe ɓe salasati hajarin kaaƴe tati ko ɓe laɓɓintinora mi yeehi mi jindi o andi kaaƴe wela heɓde ka sara fa wajattu mi heɓoyi hajarayni kaaƴe ɗiɗi walam ajidi salisa mi heɓali hayre tammere fa ataytuhu mi addanimo bi rawsatin jaañere mbimana kaaƴe ɗiɗi e jaañere fa akadahuma o jaɓi kaaƴe ɗen ɗiɗi o laɓɓintinode o alɗa rawsa o feeri jaañere nden nden ɗon o laɓɓintinaki o gala ɓe maki innaha ɗum ɗo riksun mbimana ko soɓu ɗum nde ka rawsa e raji'i ko jaañe kono ko mummunteji ñaameteɗi ɗi. Rawsa kadi ko jaañe kono ko mummunteji harmuɗi ɗi ñaametake ɗi en famine foppu ko jaañe lukaje ɗen hino serti firoji ɗin ko gotum kono ma'ana on kadi hino serti en faami ka. Donc akhraja yaltini hadith al-Bukhari imam Bukhari wa zada ahmad ɓeydi wa daraqutni itini wo nelaɗo maki addanan bi gayri arana nde jaañere ɗo an kadi ɗaɓɓanan goɗɗum ngo komi timminira mi mana laɓɓintina gongol harawna ɗum ɗo ko jaañe babba. Wa an abi hurairata ƴettama yaba hurairata radiallahu taala anhu qala o maki inna rasulullahi wonde nelaɗo alah sallah sallam naha ɓe haɗi an nastanjinde men laɓɓinorta bi azumin ƴe aw rawsin ma ɗum jaañe foti ko jaañe mbabbi ɗin foti ko rajji'i jaañe nayyi ɗin fo nelaɗɗo haɗi nde laɓɓinɗinorte ɓe addande en noon joni ko fi hon ɗum o qala ɓe maki innahuma on yiiɗi ɗiɗi layata arani ɗi duwaka laɓɓinorede ɗi laɓɓinortake raw dara gotuni wa sahahu ɓe sellini hadise on ɓe addana en yeeso toujours ko no waɗi si laɓɓinortake ɓe addali ɗo. Wa an abi hurairata ƴettama aba hurairata radiallahu taala anhu qala o maki qala rasulullah sallah sallam nelaɗo allah o maki istanzihu laɓɓine yo minal bawli immorde bawle ta goɗɗo yahu bawla inna ɓay ɗum ɗon ko bawle o naɓorta ndiyam bawle ɗen kadi laɓɓinte lootete itte fa inna ammata adabil kaburi ande ko ɓuri huɓutude e lette ɗaɓuru ɗen min huko immorde ɗe bawle
yawgol ka hurgo bawla ron ka laɓɓintinade ɗum hino anda lette timmuɗe lette huɓutude ka nder gaburu reno ɗen e ɗum tawa uddara ɓutuni walil hakim no ka hakim nelaɗo maki wo aksara ko ɓuuri ɗuɗude adabal gabri e lette ko yimɓe lettirte ka gaburi minal bawli ko immote ɗe bawle angal laɓɓintina golle ɗe o sahihul isnadi hadisi on ko selluɗo tugorde وعن سراقة يتام سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أماكي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا الله جني من في الخلاء في هرغو هنت ودغول هنت هاج نلا جني من في مو أن نقعد من ناتي كهرغو من جودك يومن تيبو يومن جودو يومن نيور أولغو على اليسرى هوري كوينغال نانغال هراكو نغال دوم بوري من روندade wayan sibil yumna wanan sabal yumna men tippa koy ngal nyamangal hara men fawake hore ngal do mojjara men jugino be manara me de liƴore hore koy ngal no nanga rawahul bayhaqi bi sanadin da'ifin nyalado be maki monati ka horgo gogo ko yo jodo hara fewtal qibla hara huccal qibla didi koy on tigi jodo nyojjora koy ngal nanangal tippa nyamangal hara nyamangal hino hayfe hara ngal don joda kaymo wurima wowti ɗum o tawa ko ɗon so ɓe ɓurata yaltude toode wana isa ƴettama isa buni yazdad an abihi ko ƴetta e ɓen makko qala o maaki qala rasulullah sallah sallam nelaɗo allah maaki ida bala ahadukum si goɗɗo e moɗon bawli ha gayni surtout worɓe ɓe falyantur yo ɓiru yo pooɗu ɓira dakarahu awra makko on sawru ndum salasa marrati laabi tati rawa ibnu maja bi sanadin daif ko fi on ɗum mo bawli ha gayni looti tun hoore awra on ɗon hocciti yehi bawle goo ɓorike ka reedu ɗe lannali yaltude ko tongi ko ɗo yo immo o watto coñce makko ɗin o yaha palanɗe ɗiɗi tati sintere wonnoon nden kako nde hannde kadi nde yalta nde ara nde yanta e hoore coñce makko ɗin o ɗo sikki o laɓɓintitake kono o laɓɓintinaki wallahi musidɓe julɓe janngugol ngol ko nemago on acca e hakke e fii ko tata kon hiɗen yewtude ɗi piiji ɗo fof la hayata fi din ka nder dina hersa ala fiino famille dina men kan sen ɓangena ɗum ɗo en waɗi hersa ka tawi ɗon nelaɗo maaki hersa haɗali ɓe o kamɓe ɓuuri en fof hersugo kono ɓe maaki windoɓe ɓen ɓe windi enen kadi si en hewti e mum ko ɓe feññine ese on faami donc buy no yawde ka hurgo yaada e ndiyam kono ɓe yaltara ɓe laɓɓintinaki ɓe juula julde maɓɓe nden sella haray ko en wattuyili si on tigui bawli ha o gayni o nanggay awra on o ɓiramo o pooɗamo laabi tati fii kala sintere ɓurinode ka reedu tawi hinde ka lawol nde hewtali nde yalta o ɓiira o honka o ɓiira o honka o ɓiira o honka hande kadi o laɓɓintina o yalta an kaasi goɗɗum yaltoye toon haray hande kadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wan ibne abbas ƴettama abdoullah ibne abbas radiallahu taala anhuma anna nabiya wonde annabaji allah sallllahu alayhi wa sallama sa'ala o landike ahla quba a yimɓe quba aɓe fa qala o maki inna allah allah yusni alaykum o manti on dey o andi aya jippi ɗon ka suratu tawba to wonde inna allaha yuhibbu e honno innete wa fihi no e nder nden juulirde ɗon rijalum worɓe yuhibbuna ɓeɗi an yiyata tahharunde ɓe laɓɓinɗinotoɓe anda so on anditi aya qur'an o donc on aya koye hoore ɓeɗo yimɓe ɓuba a wonno ko jippi joni noon ɓa o aya jippiki allah mantiɓe o noddi ɓe o landi he onon ko honɗum jokkuɗon allah manti on de wonde onon kon laaɓuɓe laɓɓintinotoɓe fagalo ɓe maaki ɓe inni kamɓe yimɓe qubaɓe minen min jokka goɗɗum si wona toon inna menen si min yeehi kawrugo min hunti haaji ha men min gayni min laɓɓintinori kaaƴe ɗen nottu bi'il hijarata min jokkintinayi kaaƴe ɗen alma a ndiyan rawahul bazzar bi sanadin da'ifin e tugurde lo'unde ko anndingol e jaka laɓɓintinande nde goɗɗo laɓɓintinoto ka hurgo ko ɓurata welde allah kon ko yaadugol e kaaƴe ma ɗum kaydi ma ɗum haako wondude e ndiyan o laɓɓintinora haako kon ma kaydi ndin ma kaaƴe ɗen ha o gayna o jokkintina ndiyan ɗo woni laɓɓintinande ɓurde e laɓede mo yaadi e kaaƴe ɗen tun laɓɓintinike no laaɓi mo yaadi e ndiyan ɗan tun laɓɓintinike no laaɓi kono si on tigi dubuliɗi ko ɗon ɓuri on andi so on tigi naɓi junngo ngon e ndiyan ɗam mubasharatan e soɓe ɗen o moddina e junngo makko ngon ko ɓuri kon o yaltayra junngo ngon ndu luuɓiti seeɗa ko ɓe o heɓa ndiyan ma ko ɓe o fofa junngo ngon ka mbumbulaydi ka jaarendi ɗum nelaɗo makiri noon joni noon si on tigi ƴetti haako o memali soɓe makko on few o ɓiiriri ɗum kaydi ndin soɓe on ha laaɓi pos junngo makko ngon memali few o ukkitika nder cabinet ton o ƴetti ndiyan ɗan o jokkintini ɗon ko ɓanndu laaɓu ndu meru ndun ɗon o woni lootude o saƴƴita o yalta
nden laɓɓintinande ɗon ko nden ɓuri wonde excellent nde Allah yiɗi nde sa warrino an Allah jippinta aya qur'an fima ɓa qur'an taƴi jippagol kono haray o welta